Anyang laki din! I-live ko man kit di pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayon na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, di nagsaya atayin. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilani? Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailangan nga nakasursuro? Saan mo pailangan nga mo dagiter aramidem? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisuro kan ka, denggem ana imbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak kan ka. No adda nga min may surokan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidem. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo magtanda gijay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing dang agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Una yan. Amin mat apagtrabahuan, no agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrak iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Dayta nga rod, saan da panunutan a nagrugrugi damit idi akasken ka. Ay, kasjay dagayam, kasla isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay, anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan na kon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasjay nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Ngambay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagi nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasayat nila ni. San mo, tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasaway. Ag-live da iti Facebook, sada ibabayin di tao, tapno la ipakaammo da iti viewers kin followers da. Nga isuda tinalaing, kasta kaday. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo, asaan tayo analaing adagos, idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isudan ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mat akastada Masapul da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastudya aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit aklaangan. Unay kan, talaga asaan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka, ngam aging ga ita, awan latta tinagbaliwan ti trabahom. Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan ma'am.
Nagsakit at talaga tinakam ko sika. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagi pem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain daan nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti dadduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy tinagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro kan ibaga iti nasayaat. Ngam saan mat? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapno laang mangagda nga ta iti bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunaktumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundaway kat kukwada? Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay? Saan arumbang amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no ita ti gundaway ko amang abak. Ket numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat madlaeng, inak-ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam. Asino nga ta tinamnaman na magibutos kinkwana no bilang laang. Day tangarod angkal. Kasla aguuyong. Nagiinom da ka nung araw di kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna ka ni Dino no bilang tamangabag. Amang iruar adagaw sa tibaro arugan. Kaya't nasawan, serkan na lang ti politika, tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas at talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggap, kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay wan, husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap, kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay, kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dakas. Duwada nga agasawa. Nagturod nga rodang kalalumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay adapay laganas na alumaban, kat amuna mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki din. Yung sa bagay, mangnam na madalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak dayjay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga bakday jay, sigurado nga ad-adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado dayta itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din. Ay, makapanerbiyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Wan tama ka pa danagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa ti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma kabagyan nila kay ko. Kasta ka di. Ay kat talaga kasta
ngam awan ti rumbang apagdanagam, no ammom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan, no ammuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no ammo ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan, ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturod ka matin anang ibagay ti dayta kan ko ana. Naturadak tay sumat ti pudno. Ay, sapay la ko mata maabak. Sapay la ko ma. Maabak at talaga dayjay, danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la ko mata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man tamangabak, sigurado ang mangibaddak da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kasla sinigurado damot ang mga abak da kano. Iso kano mo ti mangibagbaga nga adu ti suportado kan kuana. Anya? Oo, jak lapat yun data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakit. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangar ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaak nga ag numero 1 ak. Nagbalin mo't adwa nga 1. 11. Una yan. Mala, huston lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na abak. Mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Aywan manang. I-release ko na talaga. Ang mga nuag million views. Nang runa ita. Taado tinagpapangas anaabak iti politika. Ayun, nang runa jay am-ammo tayo anaglastog, anagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, ngam naaba mo nga rod na. Ay! Nayunak man na ito iti music ngagkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dapat gayam dyan may dek iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi, ngam apagdarikmat. Ala, adda manin amangirnad da. Sige, ipos mo, tamagasangan tagsili, salbag kit de. Nay, ruot mo day tangkal, napay data. Oray lumakaya kon. Agpapansina mama iti Facebook. Ha? Hey, agpapansay. Anya tigad mo sa wanangkal. Agrami man iti reels ko. Ta i-plaster ko man ta cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangar tangkal. 1, 2, 3, go! Ay ito, kadangla! Wow, dangla! Para ka nagitisaan na napagasatan ita.
Agas dagitingiwat, anapasma anang ipukpukaw, idi madamati kumpanya. Kan, nagkarkari baro-aro pa, baro anamdama. Dahito, iti para kada kayo, dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Anyat makuram, mayat ka ni mo lang. Anya laki din. Maya tanggal. Ala, miksa mo, tay post mo, i-reels mo nanggal. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Uy na! Tiyawanan ba'y na babae? Kunamlan asino nga pupos iti kakastoy. Ha? Sino dayta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man, magdangla ka na, natalo ka na, kun-kuna naman iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patpatamaan na ti awanan bay na babae. Una yun dahi alani. Tila ipupos namat. Nagpadada iti dahi alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasamat. Kat kuna namat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama talaklakayan. Anya? Addan to aldaw da kita. Intun bigat mutlaang mapanak ije balay na. Ay sus, saan anasaya tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. O na yan, oray na abak ka. No ammom iti bagem, nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti dayta nga inaramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti dayta nga impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay, anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patpatamaam? Siyak? Ne, apay akas tamot ng tibagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kay man agindiding awan amuyo. Isukit di naabak kayo at ti panggap yung amen, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan nyo kadagiti mabuyboy ayo iti Facebook. Kat ag-asum kayo, ada kayo ti patpatamaan. Nga uray saan, taamuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo. Ay, nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. My heart,
Unay kat tirurod kun aya, makapahay blood. Apay manan aya, agtugaw ka lang ka di. Hay, talaga amapan kun ungtan day ta akaaruba ako mananta. Imbag kumamat no napintas ti boses na. Ne, rumor ka na talaga. Ay talaga amapan kun ungtan. Nakarunday ta pa ng parigat na kada tao. Bayam lang ka di. Ala siguro ag birthday ah. Ay namanon nga aldaw nga agvid-video ke. Agkalma ka. Agtugaw ka lang ka di dita. Maumad ang tumutlat ang agkanta. Nagsakit na ito yung karabukob ko, nagkankanta manong. Naumakan, kaya di mo pa mo nagawgaw at tigawgaw atem atunaw. Ay, talaga ajak magaw at manong. Inkarigatak ng madilat ta. Si kamot tan ati agkanta. Pagsalain na langay, nading kaw. Pakpakawan mo tagkanta. Sayang mo't aday ta nirentak a video okay no saan ka nga agkanta. Mapaina nga raw, dading kaw. At danto pa'y may bagadag iti kaaruba. Nito'y boses kaw, nagkanta. Siyak, uray sintunado to'y boses ko kat kumansyo naklata. Anya kumat bibiyang da, di agkanta damat, no kayat da. Good morning, bakit? Nagsapa ka man na nag-ring ita. Una, ta nakaturog ka na saya at idirabi eh. Ta saan daan nagkanta di ta kaaruba. Naumadamatan ah. Naskan lang ang maumada nang runa dayjay amarivik. Ay na, unay kat ti kinasintunado ti boses nan aya. Ay, nagsakit ti lapayag. Ay, nandiya ka, Pek. Ha? Itimtimplaan ka nga ro doon. Jebalon ko nga eh. Apay, saan ka nga agawid no aldaw? Saan? Dada ipaspasambot ni boss. Anya day ta nga ipaspasambot na, ta saan mo't amalmalpasan. Ay na. Kasapulan ka di pa nga iditalyakin ka amin. Ayan nan nga dya ka, Pek, talay. Maladaw akong bakit. Nagmayat, walis-walis dito'y kalsada niya. Wan nga rod manong, mayat gayam ti kastoy at trabaho. Tinagam ti bulong na ito walisam. Tapno, da makita da awal-walisan ta. Ay, wanan niya. May sabulong, wali samong. Hindi ka mo balasyo tapno sanda makadlaw. Agoray ka manong. Apay, Lugan samot ni Willie Dayjay. asino awili? Di asawa ni Eva. Di ka ruba man naglaing agreklamaw. Saan laan na laing agreklamo na kaar-arti pa'y kunama? Nay, atan sa mo rin mo rin lugan na asikse kun napinta sa babae. Ay, saan ka nga agpadlang? Aglamang ta. Ay, way, aglamang ta dito'y sirok ti kayo. Kita mo, naka-holding hands ta. Nay. Si Mregdan ije hotel. Anya ti kat asawon day ta. Kaya nasaway. Nga adda ka malala na. Adda babae na. Kitwa na. Kita man ni. Mayat gayam no dito'y ti pagwalisan ta. Ado ti makita ta, akarkar na. Hey, naperdi manen daw ko. Apay ayamanan, mami. Agong ungot ka manan. Simangpet manen dagita para walis iti kalsada. Ita, agkakantada manen. Dimlabaybay-an ida. Agsaki nga rod ti ulo. Ay ingka man di ibaga, ta sumardendang agkanta. Mabainak man laang. Anya ti orasan. Ni, rumabii mo gaya man. Apay ngay, tawan pa'y laang mo ni dadeng. Apay anda magam kanyak ngay. Ingka man alaan di cellphone ko ijarabaw ti TV, taawagak man. Sige. Ay, saan lang arod ang agawid idi aldawan, marabyan manin nga agawid ita. Idayal mo dyan number ni dadim, taneng, adar aramidaw. Wan, mami. Ne, apay ngay, cannot be reached mo tan. I-message mo, ibagam nga agawid daw. Maribik,
Isardeng mo pa iti agkanta. Taapay manong. Agbubuelo akpay lang, pasardangan na kon. Nakatanaw mo ni Eva di tatawa na. Ay won, nakakusilap sapay. Makaungot ko ng kidi ah. Kasla kayat nansa nga ituloy ko ti agkanta ah. Ipangag mo man hindi na napinda sa boses mo. Ay wala. Agure ka. From this moment, life has begun. Isardan nyo rin ang panagkantayo From ka na this sakit itinabaya. moment, Anya ka no? Sumardeng ka kanong agkanta at nasakit tilapayag. Ading ka. Ikarkarok to pay. Kontrabida at talaga day ta babae. Sige man nga ro. Rorodamang kiday. you were the one right beside you. Sige, tira. Sakitan tilapayag na. Ita, kanta! From this moment but I love him. Ingka man kita ang gitarwar no adda ni dadim. No adnan, mangeg ti ungor ti lugan na. Api nga awan pa'y katrabiin. Nag-overtime siguro, mami. Sapay karkarwunda di takarubat ang kankanta. Hay! Ay, di kankantaon da. Nagdaan mo ta kanta. Unay kadagitan, tila kang kantaon da. Saan maangarod ang maalala di umiso at tuno na? Sintonado ti boses na, mami. I couldn't take the chance go see. Ay, agring kan. Apay apar bangon kan anagawid idirabi eh. Makaturog pa lang na tao ka. Addan samot ar-aramida mon amadi. Pinag-overtime na kami ni boss. Apay, si kaakanayo nan ti pag-overtime mo na. Awan lat sa balin nga empleyado. Katsyak lang nga ron ti paborito na. Ay, di lang mamati ti dayta. Ulbud ka. Kung saan ka mamati sa lang? Maturog ako malangan. Nakaigam ka man ni Tiwalis ah. Ading ka. Iso nga ro ti trabaho ti agwalis dito yung kalsada. Kahit anyay. Mapantayo man ay. Hindi sigo na pagwalwalisan tayo. Ha? Ije asidag iti hotel? Awan mo tan tinaskan awalisan ijay. Ada. Mayat iti mapan ijay. Taado ti makita ta. Aywan anya. Baring makita tanto man ang asawa ni Eva ijay. Ag hotel damanan iti sexy a babae. Saan nga tanga amo ni Eva di ijay? Saan siguro ah? Hinto no maminsan to pa adilawon na ka. Ikanta mo nga da babae nila kay na. Maminsan nakpay apukawan. Uray sintunado ti boses ko. Ikantak day ta. Tinakita ta. Kitain taman ti reaksyon na. Bakit? Ay na yung cellphone ko. Nini. Apay nga daking ka dito cellphone ko. Apay kita ang tinbox ko. Adda sekreto man niya. Awan. Apay nga rod adi mo kayat akita ag tinbox mo. Jack tupay bibiyangan dito cellphone mo. Talagang adday lumlumang mo. Awan ko lang arudan. Maamwak laang adday lumlumang mo ta makita mo. Manong, adda man ang lugan di asawa ni Eva oh. Ne, kanayunan damit tay. Oh, binma ba? Ne, bimaba mo siksi a babae. Isun samot day ta in hotel naman ideng. Woy, ni suday ta. Nagpapugis lang. Sumurok daman nga tan dita hotel. Ay, kay laki di ah. Unay mo't nga asawa ni Eva. Mahilig maggayam na ita asawa na.
Nasapa akon ang naghawid, tapnoon makong kunam. Ni. Apa yung angut-angutan na? Sa bali tabang-banglo ma. Ay, di na man angut-angutan na kasta. Bang-banglo ti babae da ita. Malagsuspitsa ka launay mo. Adda babae man niya. Agsao ka manan. Adda pa managnak mo ya. Di nakaginanay di silid. Agluto kan. Umay ka man manong tagjuwet taman. Ay, mabalay. Wan, napigpig sa nudwat ang agkanta. Sige man lang, hindi pa pilpilitan na kay. Ipangutay ni Eva. At dalaki di, marurudag. Sige, adjuwit ta. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. Ay talaga adya kung makapagtagpal ka na gito'y akaruba. Hala ni Mami, di la mabain. Ay mapan ko ida pagsasawanan. Anya laangan ti may bagadakan ka. Ay kat ibaga dalak ta ano anyaman ti kayat da nga ibaga. Basta mapan ko ida pagsasawan. Daddy! Saan mo nga ayaban ni dating tamada mga aging ina na? And if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulders. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Unay kayo matan? Nalabas kayo unayin amang perhuisyo iti kaaruba yo? Nay, akong ungit ka mo ito, ba? Ne, awan mo tidakas nga aramidin me. Wen nga raw, dagang kanta kami lang mo, iti ba? Pangikat lang ti banog tani, naparigat kami mo't nagwalwalis. Nasurok amay sa alawas kayo nga kang kanta. Sinto na dumag nga rod tabusay siyo. Permi na ka mga insulto na din ka. Anya taramidom nga. Apay, tulok mo nga kaskasta na kalaan. Ha? Sintonado gayam ah? Ala, saan anapintas ti boses ko? Ang no ikantakkan ka ti kalukwan nila kay mo, ang mga no agsangit ka. Anya? Anya ang kalukwan ng ibagbagam? Sige ading ka, ikantam. Sample lang man. Danggam dito ikantakkan ka ah. Nilakay ko, ada babae na awaw sexy. Sumardan ka! Agar aramid ka iti istorya. Ayan ni Mamim. Napanainong tandagi ti kaaruba nga agkan kanta. Anya. Laplapdak, ngam napanmatlat ta. Ay sos. Mangibabayin. Numalapdampay kat no binaniban ni Kusan na dagiti kaaruba. Patay ko. Apa sumipat ka matlatan? Dito'y pasangwanan dagiti karuba. Tapno makita dati panang sipat ko iti babaero nga asawa. Alay ko. Gusto na. Nakadukan. Anya ti basol ko. Darum ka! Namin ano kayo ang nag-check-in iti babaem awaw sexy, ah? Ay sus, dito yun. Inkantaan da kapay dagiti kaaruba. Inkanta dati kalukwan nga aramidam. Awanan kay tibaen. Alay! Alay ko, gusto na! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, una yun ti tattao aya. Ha? Ape mare? Adda ngamin tinakitak a post ti may sa a supporter ni Kaloy iti Facebook.
Anyat ko nana. Nagalas ka no ti ugali ni Sir Edgar. Isu ka no asaan anasaya at nga agtugaw kas gobernador dito'y probinsya tayo. Una yan. Asino mo tayo tao? Diyak mo. Basta supporter ni Kaloy. Agasam man, tabinanggit na pa iti mismo anagan ni Sir Edgar iti video nga in-upload na. Ay, una yan. No, apay mo't ngamin. Nga dati ka kasta tao. Di dalat tayo kampanya ti kandidato akayat na suportaran. Masapul da pa yung laing nagdadahil. Ammo pa'y dagita at tao, akasta ti pa nagpampanunot da. Illegal campaign. Agdadaal da tapno isuda ti agparang anasaya at iti imatang ti tattao. Haramidan dalata ati ka pa ilandang haramidan. Makatadahil da lang. Remember, awan din nasaya at ngit din ti panang dadahil. Ang laki di ayan. Nakita ko da jay, di na minsan pengal daw. Below the belt mo't hindi pa nang dadaal da kanya. Wan nga rod, sir. Oray tagitiwagas yo pa ng tulong iti tattao dito probinsya tayo. Ikanda iti isyo. Ay, una yun iti kakasta tattao. Ngambayan tayo lata. Wan, sir. Agtalinaw tayo lata, napakumba ba? Tinapatag, kit makitkita, kit maimatmatangan ti tattawa na saya ti panggap ko, iti panagnayangay ko, kas gobernador dito probinsya tayo. Ay, wala, sir. Husto kayo ti daytang ibagayo. Apresyar ka talaga ti kinapakumbabayo, sir. Awan ti makaapak iti tao na pakumbaba, Erwin. Iso nga urayan niya pa itararamidin da iti likodak apanang dadail. Tapno isuda tagbalin na nasaya. Never mind. Aramidak amin akabaelak. Tapno da kayo ti agtugaw kas governor iti probinsya tayo, Sir Kaloy. Agyaman ako na iti dayta ko ring. Awan anya man na, sir. Adun to pa'y a video ti upload ko iti Facebook. Iti kasta, mabuya dagiti tattao a supporters day Chay nga Edgar. Ha? Kat no mapasamak na ita, sigurado asaan da nga ibotos inton umay nga eleksyon. Dayta ka ti kayat ko kan ka. Palaban. Nga mana, di ka madanagan. Tainton baligi ang mga bakakas gobernador. Ikan ka itinatalga da trabaho. Ikarik tayo ta. Agi amanak, Sir Kaloy. Ket, kasano gayam? Umay ka ka din ton bigat? Ha? Mapan kami nga minidya barangay nagsusuan. Mapan kami agipalkat iti tarpulin. Ay katwa na. Umayak, sir. Saan ang mabalin na saan? Apag iso nga agaramid ak tumanan ijay iti video nga i-upload ko iti Facebook. Katuan, amok ani kureng. Nakaadal mo't dayjay. Kamno apay akas jay ti strategy na amang ikampanya kini Kaloy. Wan nga rod nana. Pasig matan apanang dadaal dagiti ipopos na iti Facebook. Wan nga rod, nabuyak man dagiti videos na. Nakaadal ngam imbaba na unay ti kinatao na. Gapulaang iti ikasta na nga agkampanya. Ay, illegal campaign. Aramiden na lat na ati amin akabailan na nana. Saan nga agbaligi ti daki sa panggap. Aywan, husto ka iti dayta anita. Sa bagay, uray manong mangurat-urat da iti panagdadaal da. Makita lat ta tinaaramidan ni Sir Edgar diti probinsya tayo. Iso asigurado nga iso ti ibutos ti tattao. Sapay la ko mga road takasta, nana.
Nagadumad din na ipal katatarpulin ni Edgar dito igid ti kalsada. Wan nga rod, sir. Inunaan na tayo matang. Ngam sana mapalin na ito nga inaramid da. Anya ti kayat mo asawen? Katag amin da ito'y atarpulin. Anya? Kabaulak nga aramidan da ita, Sir Kaloy. Basta laki ti maisigurado tayo, ada kayo ti mga bakas governor dito'y probinsya. Saan kat aday jay nga Edgar ti agtugaw? Pagyamana ka talaga tayo ta kinalaing mo, Kuring. Aramidak amin akabaulak kunak tomat. Maya tayo ta planom, Kuring. Katala? No planom nga umay ikaten amin dagito'y tarpulin ni Edgar. Agiset kan iti aldaw. No, kaano? One, sir, I'll take it easy. Anya laki din ay. Ala, apay nga minakasjay tinaramid na. Apay nga agikat day ti tarapulin, itakin tarpulin. Ay, jak amuno anya klase apa nagpampanunot ti adda kadakwada. I assure them, nga itikas dyan nga aramidan da, ket ipangpakita dan ti kinalas ti ugali da, kunak manin. Day tangarod mare. Panagkunak, ada CCTV ijay, ang nagikatan day ti tarpulin, anapan tayo in kabil. Barang ano adda mare. Sapay lang ko ma, tadda. Itikas na, maikan iti pagnakman na, no sino man tinagaramin itikas dyan. Ay, di dalat tangamin ikampanya no asino ti ikampanyada. Ibabadan ti kinatao da. Isuda laang ti agbalin anasayaan. Anya? Saan laang ati tarpulin nyo ti inikat da, sir? Uwin Anita. Tidakis na. Malaksid ti tarpulin ko nga inikada. Inraman da pa ti tarpulin tinataya na yabay ti tarpulin ko. Ha? Anya? Ay salbag at talaga dagit adda iti banger a partido. Mapan kami inton madamdamay jayan ti balay nga asidag iti nakaikabilan tayo ti tarpulin ko. Naku na ngamin ni Paolo nga adda ka no CCTV jay kahit. Sapay la kumataad na, Sir Edgar. Uwin nga rod. Sapay la ko mata makonsensya no sino man tinagaramit iti dayjay. Tilatan ko matarpulin ko tinikada. Saan ko mamot na dayjay tarpulin din natay. Anya laki din. Illegal campaign at talaga ti kaskastada nga agkampanya. Gapo iti gagarda ang mga abak ti kandidato da. Uray pakadaksan, aramiden dalatta. Oh, apay akas na tilangam, Kuring. Kaslasan ka makaid na. Ite pa'y lang. Kwa, Sir Kaloy. Jay pa nagikat ko ngamin iti tarpulin ni Sir Edgar. Ay, naalak gayam iti CCTV. Aniya? Jack matlakit din nadlahwa da CCTV ijay. Kan may saan lagayam ati tarpulin ni Sir Edgar tinaikat ko. Naikat ko pa'y gayam ti tarpulin dyan hatay ijay. Aniya? Oh, kasano nga roditan? Nakita da kan asika tinagarami diti dayta. Dayta nga ro ti pagdandanagak ita, Sir Kaloy. Jack kun amuno niya't aramidak. Mala, di ka madanagan. Siyak ti makamo. Tinapatag, ituloy mo lata ti aramidam. Tapno siyak ti agtugaw kas gobernador iti daytoy a probinsya. Matungpal, Sir Kaloy. Nagalas at talaga ti ugali da jay ako rin. Un nga rod nana. Una yan, ta iraman da pa'y nga ikatan ti tarpulin tinatay. Anya laki din, aya. Sada bali ta naalamot iti CCTV.
Nagaramid laeng iti kaibabainan na. Agraman ti kandidato nga ikam kampanya na, agraman pa iti pamilya na. Husto kayo, nana. Nangruna ti pamilya na nga imbabain na. Huwag nga rod, nana. Gapula ang iti politiko na aramid na ti kasjay. Ay una yon. Ad-adda ang maabak ti kandidato nga ikam kampanya na iti kasjay nga inaramid na. Pangasiyo ko ma, taykan tayo iti gundaway nga tugaw kas governor dito'y ili tayo. Ni Apo Madaydayaw Kaloy. Ala, ituloy mo lang, Kuring. Isu kumati ibutos tayo. Taamok nga isu ti addaan sirib, amang itakder iti ili tayo. Ni Apo Kaloy, kat saan na nga amo ti agkurakot. Kan, amo na ti tumulong iti kalugaran tayo. Saan akas iti kalaban na? Sapay la kuma, ta saan da kami apaayan intun umay nga eleksyon. Ay, siya na nasaya, tayo dapat nagkampanya. Eh, tinasaya, kagawin tayo hinday. Bes nagkampanya lang, tiramidan niya, nga saan man. Masapol kayo pa'y mga magtatao, hindi pa tayo at tao. Ay, saan nasaya, tayo saan na nasaya? Saan? Aniya? Kasano kumangay nga ibutos tayo na itakatao nga ikang kampanya yun? Tapoy lang ang panagkakampanya. Ang nagtadaan kayo. Imbes ang maalukoy kami. Saanan? Anya na, kiki na yan. Aniya? Ay namare, idi kanu madama ti panagkampanya dagiti supporters ni Sir Kaloy. Nagsiawid kanu dagiti tattao nga oray saan pa'y analpas ti ibagbagada. Ha? Tapay ka nung ay. Kasano nga men kat saan dalaeng mat nga agkampanya, agdadaol dapay. Anya? Isu ti na istorya ni Manong Kevin kanyak idi kalman, tanapan mat nagdengeg. Ngam nagawid mat laang, tanagalas kanu ti bagbaga day di akuring. Awanan bahinda talaga. Illegal campaign. Un nga rod, naimbaglakit din tahambal lata ni Sir Edgar, tagtaltal na lata, nga uray anya ti mangmangag na panang daddadaal da kankwana. Ay, nanakam ni Sir Edgar. Saan lang amot agdadahil iti pada na tao. Iso ang masigurado. Isulatan ti butos ti tao. Sapay la ko mga rutakas na. Amin a panang dadaal, kat saan nga agbaligi. Anya laki din aya. Kastagayam tinapasamak, hindi na panandaan nagkampanya, hindi na minsan ngal daw. Sir, nagpapano amin na nagdingag. Ta saan ka na nasaya ati rumrumwari diyang iwat na. Dahil kanugat ako lang tinagsao-sao. Ay, una yan. Kuring, yung nagikat mo't lang ti tarpolin ko. Kung tarpolin tinatay, sana ya. Ay, sir, isuday dyan. Ay, nalabos damit. Pakaragsakan dalaunay ti agdadali ti padada tao. Hapay nga takas jay da. Baybayan tayo latan, sir. Aramidan da amin nakabailan da, tapno isudat ang turay. Nga mamuk, saan da nga agbaligi? Gusto kay ti dayta nga imbagam. Isung humble tayo kumalata. Saan tayo makidindin na dahil kadakwada? When, Sir Edgar? Naimbag nga oras yun, Ana. Ha? Ay, kastamot kan ka. Imayak, tao may kukumamot ibingat ti plataporma ni Apo Kaloy. Kan mga lokoy kada kayo nga isukumati ibotos tayo kas governor. Ay, si Kaji nang ikat ititarpulin ni Sir Edgar saan aya. Kan saan lang atarpulin na tinikat mo. Inraman mo pa di tarpulin tinatay. Anya? Ay, sa ita. Adapay lang tiganas mo nga may agkampanya dito tirsena. Kwa na. Ay, saan? Pulos, adyak kaya't adenggan ti bagam maipapan iti kandidato nga ikam kampanya.
Saan ka matkat nga may agkampanya kat? Umay kaagdadaal saan aya? Anya? Mala, pumanaw kan ta sa anak nga interesado iti anyaman nga ibagam. Kasano na ito yun, sir? Amin mo tan amapan mi pagkampanyaan kat sanda kami akait asang wundag iti tattao. Anya? Manong tinapanak a barangay. Ngam awan ti mayat asubango kung agdengag iti ibagak. Hala, di ka madanagan. Basta ituloy ulat ti panagkampanyayo. Uwan, sir. Di mo liplipatan ti kanayon kung ay palpalagipkan ka. Amadan ka iti natalgeda trabaho no siyak ti mapagasatan nga agturay kas gobernador. Uwan, sir. Adala ta iti panunot ko dayta. Nagyamanak no kasta ko rin. Mala, mga tikit din. Takalpasan na, mabantayo man na nagkampanya. Ken agikabil iti tarpulin di takalkalsada. Uwan, sir. Pangaasi yung kumaapo! Ni Sir Kaloy, ti ibutos tayo kas governor dito probinsya tayo. Nasirip kan mapangnamnamaan, kan kang runaan na, nalakamasit gan kan pagdawatan iti tulong. Saan ba kaya kay butos na ita kandidato kay kang kampanya? Ay, ura siya. Yakbod lang kaya kay butos na ita. Urayan niya pa di mapaspasama. Kun urayan niya pa ita aramitin niya. Sir Edgar Camilata! Aniya? Itapin na ang mga nagkakampanya. Nagalasan di ba pakita yun? Kasi nag-line kayo magdadaan. Ay, karon to lang na. Aday ta akaloy tagtugaw. Ay, pero niya. Aniya? Saan yung kiting tagkampanya? Oh, saan to Awan mo lang, timayat amang ibutos iti day tata. Ay, wala. Dagdadaan. Tap na iso tagturay. Panyalaki day. Edgar for Governor! Ay, won't. Napakumbaba! Kung ano ang puso mag-survey dito yung probinsya, isaw na iputos na! Aniya? Nangagmuday jay, Anita? Nangagkuadi. Naplang siguro tila payag dagijay makakaloy. Ay, win makita ita tilainda. Tataon tinagkuna asaan da kayat nga ibutos ni Kaloy. Wen nga rod, naturad met aje nagpukaw asaan da kayat nga ibutos ni Sir Kaloy. Makaringring met ngamin. Di dala ibagano niya ti plataforma di subsuportaran da kandidato. Agdadal da lang. Kunadan sa amaalukoy dati tattao. Kaano pa yung malukoy da? No day tamo agdadadali ti pada da tao tar aramidan da. Hay! Na yan. Iso ahusto lang ang tararamidan tayo. Agtali na idlat tati pa nagpakumbaba iti puso kan panunot tayo. O, kitaan nyo, katatao pa yung tinagkunaan ni Sir Edgar lat na tibutos da. Nagmayat adanggan. Ni, apay nga ikastamo tan tila ngayo, sir. Kasla kayo mo tan agkisiw. Sabali ti marikrik na kita. Diyan ka muna, apay. Ha? Pampanunod ti kinadakkel tinagastos ko. Ita pa nagkakampanya. Nagdakkel agatad. Marig na kasanda ka kayat nga ibutos na iti tao. Nagsakit a panunutan, sir. Ngam isumat tipod, no? Kan maysa, isutipok pukaw dagiti tattao. Kat awan maaramidan tayo. Kasano da ito yan? Amo ka sana ka mga bak. Ado ti sana makin kayat kanyak. Gapo iti strategy tayo apa nagkampanya. Uy, Ado dagkon ko na nga illegal campaign. anya ngay nga rod, sir.
Sana bali, taadun tupay ti sumaruno agundaway. Oh, mababay na kitan ko ring. Naamiris ko saan anasaya at ti agdadaol. Tapno lang siya tagbalin a husto iti imatang ti tatao. Oh, awanan ti rupak ngay parang ko. Anya ngay nga rod, sir. Talaga kasta. Aganos tayo, tanalpas tayo nga inaramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kaya't mo sa wan, saan ka makaumay kata kami ang mapan-agsam, G, intong Domingo? Saan pa'y, friend? Tapay man. Ado nga min tinag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-aramid iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, karga anti-seal kan sticker. Makabannog matkat. Ayos lang. Ay, sige man langan. Ngayon pang-asim, tayo tunawan ti order, kat umay kamat mangan kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, wan ka di. Manipod ngamin inrukim dito at chili oil. Kundi busy ka na ti life mo. Anya Laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iti sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka di. Ayaw kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga agorder ka no iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na ngay kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos, siya kunti mangitulod ije pwesto da. O sige, ngam next week ton siguro. Taado pa'y mo ti imunaan nag-order ngamin. Kasta aya. Ala, aramidam ading ka. Madlaw ko kat lumatlatak metan day ta chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay la kumatag tultuloy latang ado ti agor order. Nasaping mo ti umaw-awag. Hello, Nana. Hello, balasan kaw. Naimbag ta sinong batam ti awag ka. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 a bottles ko ma. Ilakok man dito'y tersinak, taado mo ti agdamag. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sigay, agyaman ak balasan kaw. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gayam, Maita. Itay kakadipay dita. Una na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinidona iti cellphone. Ha? No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kankwa na iti chili oil. Ay, won, balasang kaw. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan mo tan anangyag ti pagalalaak. Ay, nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya, adda nga minti nagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna. Saan lang arudin anaimas, nakaningi na pay. Anya! Awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang, ngam nagnina.
Kunam lama no naimas kat saan kanumot. Iso ano siyak tida kayo. Iti sabali laangan ti paggatangan nyo na imas pa'y. Ay, unay kan mayta. Pudno man ti bagbagak nana. Dona's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam ha, nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo. Anya lakit din aya. Nay, nadamang matindi nakasagana ang may deliver at chili oil doon ah. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag ngamin itay kat. 25 bottles kano. Ilako na kano, di tersena na. Kasta aya. Ay, kat siya akon ati mang itulod. Ay na siya kun manong. Kabalak mo tabagkatan day ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka nagapu iti trabaho. Sige, no day tati ko nang. Aywan kayam. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taala agi di pagtrabahwak intun bigat. Order di katrabahwak kay. Wow! Just wow! Na, Mayat day tangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday nga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Un nga raw, jakman ammo iti day a babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay, kat, sana bali, nana. Tanaimasak kunak manlatan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anwak nga taa. Ammo mataw na jamay ta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing nga agdadaal. Kundakas ti apal na. Ay, anya lakit din kunak manan. No adda ti makita na pumimpintas ti negosyo, wano biyag na. Kat saan na kabaulan ngartapan, ay dadaulan na. Ay, una yan. Imbes ang makarit kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talag dadadaal ti amuna, ti salbag a babae. Bayan yun, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaalat ta ka di aging kat kayat na. Basta siyak, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. talaga amat na di amay ta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairuama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang animay na tikas jay? Ado, di taglawlaw tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay matkid ah. Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak at paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun ah. Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo. Iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sanaya. Ha? Ay, bunta ta. Apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas dito tersina kay. Pakibagamtuman ken kuana mangyag dito iti chili oil alako na. Ha? Ay, wala tata. Mano ang battles ti bagakan ko na. Oray ba intay no ada available. Ta kasla kanayon mo tamay ibus ti chili oil na. Wala tata. Kanayon ang maibos. Ta kanayon mo't nga da-order kan ko na. Di mo liplipatan nga bagaking kuana ah. Wala tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsarita. Ha? Awan. Nalpasan may ta. Mala, gumatang ka. Noon niya tigatangam.
tata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Ha? Apay anak ko nam dayta. Ado nga minti mangibagbaga, asaan ka no anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak ngamin tapno saan kayo mailawan gumatang. Anya? Gumatang kayo laangan iti sa bali, tata, saan akin ni Dona ko naktumod. Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan ba babae? Ay, sobramat tunday di amay taa. Ay, bay amaw balasang kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Jakmat an-anuan. Ngam na apay akas tauna, ti pa nang dadaal na kanyak. Di na tamang rugi iti negosyo na no kayat na. Dayta nga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na niya, mayta. Taamin na makita na, adi na kabailan nga artapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang, ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kidimay, no aggulo kayo laang, no kwa. Ni tatamat, saan mat? Ngam depende ka riti garaw dagit hibulbulong. Ha? No makaungatak agad makaamuditan. Anya lakit din, aya. Kasgaya talaga ti ugali na tayo amay ta. Idi pa'y laeng. Mapunuan aklakan kwa na. Ay talaga at tutupak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasgaya ng ugali na. Agasam man. Ta saan nagaya maidiayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Ura idiayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamutin bagbaga ijay, asaan ka no anaima si chili oil ko? Katimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agpurpuro ko na talaga ti darak kan kwa na. Agtaltal na lang, takunak nga agpakpakumbabaak lata, nung made. Made talaga. Ika, may tipagnakman ako naktuman. Ay wana, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Pay manday di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga man tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Naisus, naganda yun. Uwan gayam. Ay, manungay a battle si Jay. 3 cases. Kat 76 adi. Kat adda pa'y tinagorder iti 2 cases a katrabahwak. Kan sabali pa'y dagiti nagorder iti sag 10 kan 20 bottles. Pau? Sus, mayat Mayat. Itultuloy mo rin tating ka. Aywan manong, ipanaknak ko man kinimayta, nga uray kasano ti panang dadadaal na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anong ngamin aya ni Mayta. Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga oray kano itersina ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na imbagbaga. Anya? Ay, naglokon amayta? Ay na, mayta talaga! Addanto man ti aldaw na dayjay. Hello, friendship. Nakaawag ka. Anda ka dito malayo ita. One friend, madam ati pa naglutok iti chili oil. Apay ka di. Umay ka dito balay dun malam. Alas 3 kasjay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isungal damot basit pagsasangwan tayo. Kastaya. Wana,
Umayak apag iso amalpas da ito araramidak. Awang gayam, agala kan tuman iti chili oil. Uray saan mo nga ikarga iti bottles. Ikargamlatan iti basit na container. O sige, noted bading. See you later. Oh, come on, Maita. Sa anak nagbidot, ani Maita ti masabat ko. Oh, Donna, si kamit gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapamay, napan ka man dita tersena, nagdadaal iti tao. Kas kanyak, ti pa nang dadadaal mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man maging didingawan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta. Awan mo ti madingar aramidakan ka, saan aya? Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Nagar-aramid ka ti istoryam. Adayang mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Ti kanain mo amapan ibagbaga iti tattao, saan anaimas ti chili oil ko? Isu saan da gumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man, Anay! Ipunas taman di tarupa! Tapno maraman na! Anay! Nagsasamatan! Ay, gusto ko amatan na! Ay, nagsaniti mata! Day tati rumbang kan ka! Saan asyak ti pagpadasam Kasaan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man. Napgasan ti mata! Maminsan pa'y, Maita! Maminsan pa'y! Container laang mo dayta imat mo. Awan mo nagyan na chili oil. Awan, impunas-punas ko ijay rupa ni Maita. Kapag isumod namin ang nasabat ko, itay pa umayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapno agnakang. Saan aray tamang dadadaw iti tattao ti mapanar-aramidan? Langag ko iti karuba. At tataulan na lang tinegosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kastaya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, layamot ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupa Maita. Nalablabbaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Dona adhin na oras. Awan nga rod nana. Aging gaita ket nagapgas ti rupa. Agok ukis paikit din Ha, day ti maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Husto kumamutin anana. Anya, ipromise ko iti bagik ngagbalbaliw akon. Maita, saan nga ibagbagalaang, nudikat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaang iti saaw, mawatam. Nana, agnakam ka nga minon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak ti sika. Sardeng mo, daytar aramidom. Ha? Amangan no jay tumlaya, ti ipunas da di tarupaw. Si kamanan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma, kaimimbag lang tirupak a pinunasam iti chili oil.
Wendo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng bagbagak ide. Ay, sa anak am al-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangaasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Ken aklunak nga apal ko laday jay ken ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya! Umay talang arutan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asi kaswam. Ha? Ay, Juan. Agorder ka lata iti imakan. Siyak ti makaam mo. Kitkithag man na ti sigod nga agor-order kanya iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ako nakmanlatan. Talaga, sana na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Ay, Juan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad adulat tamot ti Mayt nga agorder. Bayamon na dyan, Mayta. Ay, Juan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mang mangagko sa utit at tao. Aramatan kit di akari tapno itutuloy lata. Lakit di, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.